خیراتی خیلی وای ایشه و می چیروکه که دنیج بخوینن اف چیروک جوشان نوبهار درکتیه ناوی چیروکه بلوروان گنده بمشک کتابا هانس کرینستیان آندرسن به ورگرا ممی مکسی هاتی آماده کرن وقتی که اوی کتاب ورگره ترکید کن ناوی کتاب وساداتینن فارلی کöyün kavalcısı. اینجا کرمانجی ویژه خوش گلک رند لیانیه. کرمانجی خوش که مرد پرمارد. ناوی چیروکا ما بلوروان گنده بمشک لیانینا ممکسی. با آوه که شعیر بزیر و زبر یعنی قافیه و ردیف هاتیه چه کرن از ممکسی پیروست کم. جبو کوی خدمت جمره کردیم. بلوروان گنده بمشک. وای کو ایشه دباره باران منجی دویتن جبو و زاران. یعنی زاروکان. چیروکه که از به طرزک جدا زلال بهونم حتی کو قدیا. لآلمانیای بناو حاملین هبو گنده کی خوشتر جبرلین. اف گنده بشین هر وکی هشت آوا کربون نک چمک بشد لناف سورگلو کلیل کن برنگ بلبلان دخوند وسا به آهنگ یه جاره کی لی بکرا سیران دبو عاشق و دلدار و حیران سکان و آرام جبلایان دور گل لی دجیا دائم به حضور پیشتی که دورک دسر را بوری وکی هر تشتی گنجی گوهری او حاملینا پاقجو جندی یعنی خوشک قریش بو جدست ملت گندی تلکو داره دکر تماشه تجیبو جهر چوپو کواشه جمله خواه دعاوید هرکس بهنا گماره ده چکان نفس مختار جی البت جی هبو خبر لی تجار بوی نده ایشان سر گلک نکردوم مشک تفج چالان کری بکری کتنه مالان ندهشت نان ده تشت و تستان او چی بکتا برده و دستان بکلی و خاو ددان دوی هف گوهن زاروکان دگستن بشف لناو آلاو و همجی متیلان بسدان چیجک اوان بدهیلان جهر آلی کی دهات قیستا قیست او دنگ بو ایدی خلقی دبیهیست پر خراب بو روش ملت ما بیزار لقادک کون بون چونه با مختار جبر کو بر پرسیار مختاره و نگره وی او که یان ایلاجه که باویزه یعنی وان بمارکنه که مثلا یعنی بشینه جیه که بشینه گوله مثلا بشینه گوله بدنگ دگوتن اوان گندیان جبر وان مشکان نادو مجیان مختار جپاجه درخص سری خواه گوتا قلبالغ لهمبری خواه گلو ویسبه و خیر اجمن انجا خلق وها دچه سر دجمن مختار جی به فندی گازنا خوش واند کرده به چه قلبالخی و اون وکی که دچن سر دجمن هات نبردریه من گندیان تف اره هم سوجداره هم جی خو مافدار درد خواه گندیان تف گود وقت تو دزانی اوان مشکان جمه درانی زرارا دایی نبسه اوقاس دوی تو مجوان بکی خلاص اره راسته اگر تو درمان نکی وی درده تی دفج اوه وظیفه بردی مختار گوتا وان هون مافدارن لی جاکو حل بکم از وی مسئله
من دوی هنک بدنه من دم حتی جوینک لدار بخنم بوی گوتنی ملت بو قانه چونکی مختاره تشتک دزانه خلق بوسا ده فکره که مختار تشتک دزانه الان بیجن بنیرن چه دبن Çünkü İngilizce bir şey yazmıyorum mu? وی جی ازاین خود دمکن یعنی ازا یعنی آزا یعنی اندام وی جی ازاین خود دمکن لخواد جواندن کاده چه بکن چندی کل سر اوه مجاره نقاش کرن تا دانه ایواره دی ساجی جخیل پیوین برادای فکرکی قنج هنگی رو ندا تام دوی گاوه خورتک بیانی یعنی چه؟ یعنی نجواندرم Yani ne cümle تام دوی گاوه خورتک بیانی سه جاران لی خست دریه خانی وی مختار کو کتی دزوره گوته کرم که درباز بجوره اف کسی خریب هات لهندر خودی بجنک نکنکو نگر بجناوی قایده و ناف تنگ زرا ده ناف سری ده بلبسین چاف آوای پوری وی درج روی وی اسمر لخوا کریه خفتانه کی زر و به حمد وی نکوژ قستی تفضل پتین تلین دستی مختار خوا نگرد جیره گوت خوارزی مرو دبیجه قیتو جنبازی ویجی گوت نخیر از بلوروانم ده پیشه خود خوش پیلوانم یعنی پسپورم زانامه شارزامه دبه کوجمن باور نکن هون بمن رهیه هزک به افسون حتی که وخوی قرتک آوا سار ده دنیای ده هنه چه جاندار چی ین به پیا چی ین فرنده چی ین به کدی چی ین درنده حاصل کلام چقاس هورو گر هبن دکارم کم بکم لور جبیر نکم مجارامه درکتنا وان مشکا کشگندن کشگند بین آویتن اوید بی از هنرمندم استکارم چه آجال هبن بچوکو مزن ایکو دفرن و ایکو پرچه دکن یعنی درنده استکارم وان لحف حاصل کلام چقاس هورو گر هبن دکارم کم بکم لور لی بکار تینیم از وی هنر جبو آجالین ددن زراره یعنی جبونا وان مارو مشکان دگل گزگزو بقودو پشکان چوا کو قال کر وی ناو مشکا بسر خواه هات مختار جنشکا گوته تو مشکان کم دکی حقت لی دوی اموی ببینن فقط بلوروان گوته ببینک فرک ببینک فره لافریقای بریا چند مه من باجارک جه پوشی و موزان خلاص کریه اوه تو بزان لآسیا ناوین گندکی ترکان شفشوو کان بو خکربو مکان از خلام تو جمن بکه باور دو ساعت دا من او کرن در نه لوان هر دو دران بتنه جمج ونه لچار آله دنه مروان جدست حیوان وها از دپارز حتانی نها مختار جدف گرد گوت مادم ویه آلیکاریا تا پر حوجه ایدی نمایه مصبرو حدان بوجو تشگند مشکن بزیان بلوروان گوته باشه از خلام لی دما و دید
ev kar bû temam, beriya berê xwe bidin bajêr ka gelo hûnê bidin hezar zêr. Mixtar bersiv da ne bi tinazî, got em ê bidin tu çi bixwazî. Ezayan jî ev biryar dît bi kêr, pejirandin û gotin ya bixêr. Wî xortê da xwe rabû ew bilûr, bi kêfeka xweş derê xist ji tûr. Yanî tûrik çente. Derket ji derve bi nerm û hêdî û bi efsûna ku ew lê xwedî. Pif kir wî darî bi sê meqaman, lê ne bi terzê stran û kilaman. Ev dengê zelal û nazik û zîz, wextê ku mişkên nepak û temîz. Seh kirin destê xwe ji her tiştî, kişan û hatin ne yek bi giştî. Ji vê awazê bûbûne serxweş, temam ev mişkên gewr û boz û reş. Bilûrvanê me bi rê ket û çû, êla mişkan jî tev rêz bû li dû. Gelê hamelîn, gelê gundiyan, ev rewş dikir seyr, hem dû ewqas jî ji vê mane heyr. Bilûrvan da ket wî çemê bi pêl, di nav de hebû kevirek bi kêl. Mîna ku hebin wî dû bask û per, xwe ji nişkê ve avête li ser. Heman guveguv li ser kevirî, di domand meelûm her wekî berî. Ji felaketa her yek bêxeber, ketibûne wê rêya bê veger. Kerî bi kerî hatin wê gavê, yek awir dane di nav wê avê. Xeniqîn bi tev, yek jê nema sax, xalî bûn temam ew kolan û tax. Ev gund ji mişkan êdî ma rehet, kirtekirt çi ye jê nedihat qet. Ji nav vî çemê ne kêm ji ferat, bilûrvan derket cahil de xelat. Dora xelata wî ye hezar zêr xwastibû. Em binêrin. Çawa nedin? Çawa dikarin nedin? Efsûna vî xortê heye. Sêra wî. Wê bistêne. Heta nik Mixtar rakir serê xwe, got ez benî min qedand karê xwe. Tu jî zêrên min bidî vî destê, ez ê bextewar bibim bi rastî. Li ser vê sozê ku kirî qewil, Mixtar hinekî bêdeng ma ewil. Paşî gotê te karekî pir baş, pêk anî welleh bo te sed şabaş. Lê xalo gorî, fêm neke qet xelet, ev kar nedomî bêje 2 saet. Ev ê nebîne wekî behane, ema hezar zêr gelek behane. Çavê Mixtar li xapandina wî ye, ku dibêje tevî karê 2 saeta de kiriye, ca ji te re ser vîya meseleyek dinê bêjim. Çavê Mixtar li xapandina wî xortê ye. Dibe tevî karê 2 saeta de kiriye, min şaş fehm neke dibêje, dibe ez te naxapînim, lê 2 saet negirtiye, tu hezar zêr ji bo çi dixwazî? Lê hinek tişt hene ku meriv saetek encam bide, hêjayên 2, 3, 4 hezar zêr e. Mesela îro doktorek ku dikeve emeliyatê, gelek pera distêne saetek ew dike. Ama êwî jî qabiliyeteka wî heye, efsûneka wî heye, sêreka wî heye, ne? Çünkü ewî doktorê bi salan dibistan, lîse, zanînge xwendiye, biye doktor, ketiye wî emeliyatê. An jî em ji zana û rêberekî mînak bidin. Mesela ew kesên zana bi salan, bi 10 salan xwendiye, kitêban xwendiye, geriyaye, bi saet kiriye, radibe li bata nîv saet xeber dide,
تشیرتك ددته لی او شیرت اوی دبه کد نیف سعده دابته لی تمام عمر خود دایه وان خوندن اوی فهمه ده قالب نیف سعده دشتره گوتیه یعنی گوز هیه نه کاچله ویه کسک هیه او یا نینه کاچله ویه حشک هیه او یا نینه او کاکل ناو گوزه او یا جنینه رونه وی کاکل دته یعنی ای هری خوش و باش و پاک و پاخش و رند دته هجای کمرو 1000 زیر بده وی کسی که شر خورت و مختار شد به اوه نبینه وکی بهانه امی 1000 زیر گلک بهانه بلوروان گوته اف چه مقامه ما نتا ایرو جدل سوز دامه مختار جی گوته از ددم 100 زیر 1000 زیر 10 قاطه بینه جه هر یکی تو ببینی 100 خیر جبو 2 ساعت خبات و کاری وی کم نبینه امان تجاری بلوروان به هرس گوت بس بلته تو جی دزانی نه عدالته اما نزانی ده چه بکم از حتی من دا و حمیان مرز یعنی نخوشی مختار لسر و دوشکا هری گوت لیبوکن وک تیک کوری جدیواره کی بزن ناکشه زیرین کوددم بگر بمشه چندی دکار خدا بسر کد بلوروان به زیر جعوده در کد یعنی رانه کروی 100 زیره جی گو کاتب اون بنر نده چه بینم سره و بمونه و تشتکی نباشه ببینه سره به ملودیک جدا جیادن پفکر بلوره یک و یک هاتن و جاره نمشک زاروکن گند بون بله او پچوک دلال و رند بون بره کتن زار مینا بره پیس ده کولانان ده لپی بونه ریس جبر آوازا بسیر و افسونی ده باوان نما دنگش خواهانی demek ki de bavê wan jî sa ji hêşê xwe çûne seyrekî wisa kiriye evî xortê te digot qey wana bê hiş û gêjin ji rûhberekî nedihat pêjin bilûrvan hate li dev çemê hir bi xwera zarok borandin ji pir ber bi quntara çiya birin ew li cihên bala di çêriyan kew وقتی به هفرا گهان هدف لبر وان و بو دریک بخف او لبریه زاروک جی پیوه جخین کرکک همی چون تیوه کرک سقط بو نما گها وان حتی هات دری دادان بگمان چوا دنگ بری جوی بلوره سبا زاروکان ملت کت دره به دل کلو کووان و حزن گهشتن لوی چیای مزن دیتن کرک سقط بتنه گوتن حوالن تگلو کانه کرک برسف دا من دیت بو گرگر و بو دریک زاروک چون هندر از جی گیرو مان لبر وی لنگی حتا کو هاتم پیودان هنگی جنک جه پرسی گوت بیجه قربان جبر چکتی لپی بلوروان وی گوت دنگک جه اوه آوازه گوته من وره ده ایرو ازه تببم واره پاسته و ککان نزانی چقاس خوشه او مقام لی چوا دنگ جه بلور هات برین هو من دید وای ام لورن
بوه گوتنه هسیر بون لهی جبونا زارن یکتا و سپاهی یکتا و سپاهی نه وان دیو باوان وسا دل بداخ دکرن فیغان و هوار و آخ هر یک جمله خواه او مختار ددیت نباشو نحق و سوجدار مختار بیا حق کربو گوتنک هیت کرمانجی ده آنکا او مختار کتیه تنگاسیه یا هر کس بی نحق که گوتنکی کرمانجی هیش بو بی روشه دبه که گاد که و عرده کر لیزه داد بن یعنی یک کش قوت و هزا خو کت خواره در دورا ویجی وی نحق دکن اویا مرد کاره ده پارتیا ده ببینه اویا مرد کاره ده شرکتا ده ببینه یک کش قوت آقو جور و بخواره اوین که بره نحقی وی ند گوتن رادمن دست به نحق بون آوید کن اویا جی پاس آوید کن جان حوال من یوتیوب کن دبه هر یک جمله خواه او مختار ددیت نباشو نحق و سوجدار مختار جی لور بدله کی صوت و بدنگه کی گوت و بدنگه کی بلند و ها گوت من جی کره خواه وندا کریه نزانم ساخه آن جی مریه مختار جی دبه هره از نحق من دبه کره میجی چه یعنی من نحقی کر و باش دزانم لی نها خمگین و زحف پشمانم هو بلوروانو هو دکم رجای لکوبی وره ما حدار نایه هزار زرن تا و من آنینه تمام هجمار یک حب کمنینه تدی ممی مکسی چه خوش لیانیه هزار زرن تا و من آنینه تمام هجمار یک حب کمنینه لسر وی دنگه جپشتا چیا بلوروان درکت جدور کر خویا بوه هاتنه هن رحت بون دل ایدی راوستان او هیسیرن شر گرین جه پرس کرن زاروک لکونه بیجه بسا کاجرگان لما بپیجه ویجی برسف دا زار ببرانه یعنی جیوان خطر نینه جهوان اوله کف وانه دما کو پیک هات سوز ودایی هونه ببینن زارن وندایی قاتله چه خوش لوانیه دما کو پیک هات سوز ودایی هونه ببینن زارن وندایی مختار درخست هزار زر دانه گوت ده توجی یا خوابکه کانه ده اوه لحظه داری بگرگر و بو اوهاتن تفکه چگو کر روی ده باوان و جادکنی زاروک جماچان هشتنه خنی یعنی وان ماچی کنی ده هشتنه مختار و نقله کیف خوش بو او خاص گوته بلوروان هزار جار سپاس تو چه خوش میری دلی رو هم چاک گند رحت کر جوان مشکن نپاک هم جی وازاروک تب سلامت و گراندن لمه بویه دعوت جی ایرو پیوه ده سوز خدا و بسکنم بناو خدا پشتی ویه که بلوروان بسته گوت یک زاروک ساخ نامینه عسه پشتی ویه که بلوروان بسته گوت یک زاروک ساخ نامینه عسه گندی ده جه دا مانه ماتو شاش گوتن جبر چه ای مروه باش
Gota wan ev gund pîs û bigilêş e lew mişkan ber bi xwe ve dikeşe. Nexweşî jî dê ji wan zêde bin ji ber vê çi qas ku zarok hebin. Wê nexweş bibin ew jî bigiran hew bi filîtin bi pêçên peran. Mixtar got eger ev be heqîqet em ê dev berdin ji karên seqet. Berpirsyariya paqijîya gund dê ez ê bikim ta rind bû wek find. Wê ji sikakan em ê bikin top çi qas ku heye ew gilêş û çop. Hew ji taxên me bê bêhna gemar nexweşî û êş ew ê bike bar. Bilûrvan memnûn ma ji vê ehdê got alîkar be ji bo we Xwedê. Seyfeya me dawî. Niha divêtin bixwazin xatir hûn tev bijîn bi dilşa û şatir. Bilûrvan berda welatekî din gundî bi hev ra tev bi mêr û jin. Paqij kirin gund hem bi seranser ji rewşa ewil qet nema eser. Hemelîn yanî navê gundê wan e Hemelîn. Hemelîn bû wek salên bihurî ku bêhna miskê her jê difûrî. Çîroka me çû nava du deryan rehmet li dê û bavê me hemiyan. Çîroka me li vir xediya lê ez dixwazim ji te bipirsim gelo ji vê çîrokê meriv çi fehm dike? Meriv dikare çi bêje? Yani meriv gere ez vîya çend car jî carna tercüme xwendîm. Ez jî vîya fehm kirim. Gere meriv sozê xwe bigire. Ku meriv sozê xwe negire ew ê ne başiyekî were serê me. Aferîn ji te re. Ya pêşî gele meriv sozê xwe bigire. Soz ku meriv danî gele meriv bi cî bîne. Gere meriv viraneke. Ya tu diya çima ev tişt hatin serê van gundiyan? Ew mişk çira çûn wê derê? Çünkü berê gundekî pir xweş bûm. Toplu xwe nedavetin erdê. O paqij değilsin. O piştî wî guherî wî Hemelînê. Çopa xwe avetin erdê. Dere pîs iştim paqij nekirin ve derê ona mişk hatin. Ya dinê jî qabiliyetekî meriv hebe, qabiliyetekî însan, hunereka wî, senaetekî wî, ew wî senetê dikare rêya zengîniyê jê re veke ne? Wekî kî? Wekî bilûrvan. Çünkü hunera wî ye, hunera wî çi ye? Li bilûrê dixe. Ji ber wî navê çîrokê danîne bilûrvanê gundê bi mişk. Gelek xweş lê aniye mala wan ava.